والصلاة والسلام على رسول الله. Ama ba'du. Bugünkü sabahımız cemaat. Qarız tuuralı bolmoqçu. Qarız. Qarız negizinin üçkö bölünödü. Allah menen bendenin ortasındağı qarız. Bul muna ol okuvatkan namaz, tutuvatkan orozo, aytor ibadat bardık türü. Qarızın ikinci türü bende menen bendenin ortasındağı dünyölük qarız. Kapitallık qarız. Akça, altın, gümüş, buyum, tamagaş, giyim geçe. Üçüncü qarız bende menen bendenin, insan menen insanın ortasındağı abir qarız. Abir qarız kadimgidey, göngül qarız. Muna ol erkek cemaati көбінесе жаназаға барып қалабыз. Жаназада имам сөйіктің есін шығарып, егерде атаңда, же апаңда, же балаңызда, же жұбайыңызда деп, емі сөйік кім болса шығу. Қарызы болып қалса, бересесі болып қалса, шариаттағы екі күбөменен қарыз берген киши келсе төлей аласыз деп сурайт. Ошондо сөйктүнөсү ооба карызы болсо менден алгыла. Карыз болсо менден алгыла деп алышындай дейт. Бул дүниөлүк аласа бересе карыз. Чын айтканда, жакын адамыбыз өтүп кетсе, ал бирөөдөн карыз алса, жада калса ийнени же ийнеге өткөзүлгөн жип карыз алып бербей калса кошунабызга, ал кошунабыз менден ийнеге өткөзүлө турган жип карыз алган болчу аны бербестен өтүп кетти десе, сөз түрдө беришибиз керек. Өңүн, түсүн, жоон ичкелигин жана кайсы фабрикадан чыккандыгын билип туруп беришибиз керек. Өзү талап кылгандай. Эми абир карыз. Кимдир бирөөнүн үстүнөн, аркасынан анын көзү жокту ого эле көп сүйлөдүк да. Элестетиңиздер. Сөйк жатат. Эми кимдерди гана тили менен оттободу ал. Бирин, экин адамдын, мына ол мечиттин ичиндегилерди ушул азыр пешинге киргендердин аркасынан жамандаса, эшикте тургуза коюп туруп, "Ой, кагылайындар, менден кетип калды, силерди кече ушинтип жамандап койгон элем" десе, макул элем дейбиз. Өлүп калды, бизден кечирим сурай алган жок. Чоң Кытай өлкөсүн же Pakistan'da, же Oğanistan'da, же Индиядағы адамдар жамандап атат. Барынан абир қарыз болып қалды. Елестет келеме. Табутта жатабыз, bir өлкөнүн аркасынан шыбап койгонбуз, билбей эле. Самарканд элине өз доорунда, Самарканд элине бул Умавидтердин доорунан алдым. Nuh ibn Esed деген падыша салық койду Самарканд элине. Кадимкидей падышанын өзүнүн колу менен ар бир адамдын содасынан, дыйканчылыгынан, айтор бүт бардыгынан алына турган салык койду элдин желкесине. Бa'sa baridan ila amiriha. Самарканд элине атайын жазылған қат менен bir elçi geldi. فأحضر الأئمة والمشايخ وآيان البلد وقرأ عليهم الكتاب. Çoğun içine жетекçi жана жетеленгендердин бүт бардыгын алып келип, ортого коюп, чогултуп туруп, жыйналыш кылып, падышанын жарлыгын окуп берди. Салык төлөйсүңөр деп. فقال الفقيه. Ошондо Abu Mansur al-Maturidi, bizdin Hanafi mazhabındагы akidanın жетекчиси. Kelgen jarчыга мындай dedi. Qad addayta risalatal amir. Padişahdın jarlığın orundattın. Ferdud ileyhil cevap.
Qaytarında jön ketpey, emi joğun ala ket, padişaňa jetkirip koy жооп. Wa qul lah, aytyp koygon. Zidna zulman hatta nazid fi du'a'il leyl. Siler zulümdü aşırdıňar bizge. Köle zulüm kıldıňar. Biz duabızdy arttyra bereli. Allah'ım uşul padişany jok kıl dep arttyryp ankeni siler bizdin abiribizdi tepsep atasyňar. Keyin jyýyn tarkap ketdi. Aradan 3-4 gün ötpey padişanyň ölgöndügi turaly habar geldi. Abir degen uşunday biröөнün salygyn, biröөнün dykançylygyn, sodasynyň üstünden salyk koyup özünçe bay bergen. Bul abir anın abirdi tebelip atabız. Oşon üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittaqu da'vetel mazlum fa innaha tuhmal ala'l ghamam yaqulullah ve izzati ve celali la ansurannaka walau ba'da hin. Peygamber aytdı. Korduk görgen insanyň zulümünden, korduk görgen insanyň duasынан, kargışынан abayla. Ankeni anın ıyı zары buluttun üstüne kadimgide koyulup koyuladı. Allah anan ululuğuma ant içip aytam, ey korduk görgen bendem. Çıday tur, kiçine küde tur. U vakit ötkörüp bolsa da akыңды, okuğundu korgop, akыңды zalimdan alıp berem, sağa jardan berem. Biröden abir karız bolup kalbayla. Biröөнü jamandagandan keyin bilbey jamandap alsaң barıp keçirim surap. Men sizdi bilbey süylep alıpmın dep keçirim surap koygula. Ya Rabbi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ittaqu da'vetel mazlum ve in kana kafiran fa innehu leysa dunaha hijab. Korduk görgen, zulüm çekken insan kafir bolsa da abaylagla. Anı menen Allah'ın ortasında duasının kabul boluşunda parda yok. Allah Taala kafirge derken jardan berip koyat. Bul dinsiz de, bul musulman emes de öyle kordoy beriş dinde yok. Ay bir garz bolup kalabız. Oşon üçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dediler? Bankrot dep kimde aytat dedi. Peygamber aytdı, bankrot degen al uşunday insan adamlar kolun peşinesine koyup alıp bul kimdin soğubu, bul kimdin ibadatı dep tamşanıp tiktep duruşat. Ankeni al bir kişinin ibadatı. Namaz, orozo, zeket, ha jana başka ibadatların soğubu to olup gelet. Al özünçe bular menen jönle beşke kirip ketemazdır dep beyhapar gelet. Birak Allah'ın aldına andan korduk görgöndür, andan japa çekkendir, andan işi kılıp jamandalganдар mütbarın aldına koyup durup Allah Taala soğuptu insanın soğubun andan japa çekkenlerin mütbarını alıp berip oturadı. Ayağında soğuk kalbay kalat. Akırkı insandan Allah sorap atat. Jetpey kaldağı soğuğu sağa. Razısın mı? Senin günüңdü alıp anın jelkesine taştayın dep taşlatады. Ona şentip oşol soğuptu bargan insan soğuptan kurjalak kalıp tozağa kirgendigi jönünde Peygamber şentip bayanda berdi bizge misal katары. Okutkan namazımızın soğubun öz-özgele nasip kılsın da. Siz kolunuzdagı akçаңызды biröge berginiz gelbey çin ele. Azır men çöntöňizden 5 ming so'm çakarıp durup berçi men. Şonu çay içip olayın desem bermeysiňer. Bermeysiňer. 5 ming so'm. Maşina menen jol çarakta turgan uçurda tilemçi gelip kalsa 2-10 so'mdan jırtygyn berip atpayбызбы? Bolbosa жаңысы деле eski dele 10 so'm da. Biroq okugan namazыбыз менен tutkан orozobуздун soobун жөн эле берип атпайбызбы бирөөгө? Билесизби ошону сезип атасызбы? Жөн эле берип атпайсызбы? Мына азыр 5 намаз окуп чыгасыз. Чыгыш менен мени жамандайсыз. Мага берип атасыңар да намазыңарды соо. Дагы бирөөнү жамандап атасыз. Атайын атарып кадам таштап келген окугандагы намазыбын сообун өзүңүз да желкеңиз көтөрүп кетип бирөөгө берип койбой. Oşol üçün sahabalar, tabi'inlerin doğrunda üy salsa dağı jupunu salıp korgondo boy ele jaşaşkan.
eşikleri açık ele. Eşik teşigi köp. İbn Marwan öte çoğun han saray salıp aylanasın büyük duval menen urdurup anan Abu Yusuf el-Kuzeyvini'ge mıntıvatat. Hanafi masabındaki en fakih Abu Yusuf kamınday dedi. Karaç, bay sonu köz joosunu algan. Karagan sayın karagın geledi. Turabı? Sonun saldım. Emne deysin şu jönünde? Kandaysın pikir aytasın? Kayerine kemçildigi var? Dedele. Fakih Abu Yusuf bunday dedi. Yahfazka bil-leyl. Söz yok. Söz yok. Tünü uğru keskinden, karakçıdan, tınç yatasan keni duval biyik. Eruddu anke subul, arganday uğrulardan tınç yatasan keni hiç kim gir albayt, eşiğinizde sakçı var. Birak, ve la yahcum anke da'vetel mazlum, sizden korduk görüp cepa çekip kalgan adamın duasını bular tosalbayt. Han sarayının içinde durup ölüp kalas dedi. Büröөнүн абийирин булгабайлы, büröөнүн аксына, укугуна кирип калбайлы да. Ошон үчүн Muawiya ibn Abi Sufyan мындай деп: "Inni la astahi an azlim man la ajid lahu nasiran alayya illa Allah." Allah'tan başka korgoочусу жок. Allah'tan başka jardamчысы жок болгон инсанды zulum kılıp koyup, ağa korduk jetkirip koyup, ibadatımdan büt bardığın ağa ötkörüp koyudan uyalam jana korkum dep uylagan ele. Süyüktü bir tuğan, alsız adamdardın alakany menen manjasынан abaylaş gerek. Güçsüz adamdın güçünün saktanış gerek. Güçsüzleşiş mümkün. Bunu men bir rup jıgdıp koyam. Bir rup aڭtarıp koyam debes azır. Çık. Eşke çıkıp azırmış taş değil. Bunu bir rup aڭtarıp koyam deysin azır. Любой uç üçün tebes. Biroq sokku jep, japa çekip, murdu kanap atkan adamdın gözünden tamçılap atkan jaş aralaşıp çıkıp atkan ıy zarынан etiyat bolun. Alsız adamdın manjası menen alakandan etiyat. Al uralbayt. Eş yerinizge uralbayt, orutalbayt, biroq al kolun biyik kötörüp Allah Taalaga dua kılalat. Kança güçlü bolsoňuz dagı alsız adamdın alakany menen manjası sizdi jok kılıp berет. Oşan üçün Ebu Muslim hajga barıp kaldı. Arafat'ta turup dua kılıp atat. Duasını oğun. Allahümme inni taib ileyk mimme la azunnuk tagfiruhu li. Allah'ım sana tövbe kıldım. Günөөmdü keçir dep özüңdün bosoğuna geldim. Biroq keçirilişi gümen bolgon günöөлөрдүn da keçirilişini sorayım. Keçirip koyçu dep atat. Oşonda janındağı biri, "Ey, emne dep atkaның? Senin günөөңdü Allah keçire albay kala böyle. Keçirilişi gümen bolgon günöөлөрdü da keçirgin dep atasың. Senin günөөңdü Allah keçire albay kalabı? Senin günөөň Allah'tan çoňoyup kettibi? Arafat'ta tüzügürek dua kılbaysın mı?" Dedi biri. Al akırın, sakallarından ıldığı tamçılap atkan göz yaşını arçıbay turup janındağı suroo bergen kişige. "İnni nesectü sevbe zulm la yublema edemet devlet li Beni Abbas." Abbasitlerden doğru өлkösü turgan uçurda keçirilbey turgan günö jasap koygonum çındık. Ankeni men ança-munça adamlarga akimdik kılıp, amirlik kılıp, üstemlik kılıp süylep koygan jerim var. Oşol zulum jiwi menen giyim tokup giygizip koyganın köpçülügüne. Zulum jiwi menen dep atat. Zulum jiwi menen köpçülügü giyim tokup giygizip koyganın. Köp adamды kordop koyganın. Oşolor geçirilbey kalsa emne kılam dep Arafat'ta şorum katıp uylap atpayım mı? فَكَمْ صَارِخَ لَعَنَّتْنِ عِنْدَ تَفَاقُمُ الظُّلْمِ. Kançalagan eneler balası çırkıra beylaganda, "Ey Ebu Muslim, sen padişah bolbay jerge gir.
Sen padişa bolbay jerge gir. Senin anqoluğundan menin uğlumdun kardaşı bıylap atat dep kançalagan ayaldar men arkamdan jamandap kargıştadı. Allah muşulardan kargışına sakta dep bıylap atam deydi. Aytayın degenim, bolboğon nerseden bürünün hukukuna girip gildegen beşim namazımızın soğubun aldırıp yürmeyle. Abir karıstan etiyat bolalı. Amin. Allahümme inneke afuvun kerim. Tuhibbul afwa. Fa'fu anna ya rahim ve bi rahmetike ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleyküm.